Kramo ato adishmaima yama munyina Sompa 93.1 FM sunye wiei ensama yaboa no wo maimu Crawford de bi ka ho de be som o kase ebo no eni emu api papa na de obetie bi eni Krachi East abana musini wakowada hotel kase ebo yaboa ma obeto aso abusuafo mu amodi mobile phone eya adwuma na wosem no wonya register ya awiai tawaso na nsem bi ba won sem from kajetia edwakasiem ye maame ne ye papa no ma wo mutade ye se ye makwan na mita wo mokogye na nkorankora nso afie hunyim NDC amanyoko no nsam a efiri asantemantem ba obia eka ho asem ena mobile phone tentafidie no so nti na wiai yane abinfo bi ebedin koma fasem yi eho mampanyini na nadodan kwa kufuado waso owura haruna iseku yenya kwan bi e ne mfa nhye nanimonyam enkra ya efiri ahafodade so eba no enyade ya emu odekra na nursing training school bi e hodom yebekọ hakodin komo bi awie atwemamponia emensini mu ene wamate tax force pa gadam se hunti na napkofo nso enam onsahene so yewura Dennis Opoku Katachie e de krata ten ababonte wiei yebekan mu asem nyina de a kire wo waso boku obi se ne wokwa akogina auditor general boboa no na de na si ensam no ebika ho awiei ba bia wo bia yada wase ama wadwuma yenuanom information center sa wiei yi mu firi mu a enye yie taxi drivers truck drivers abobo ya adwuma mu kwankwa nuase ba bia era mu nyina mu ase awiei na nakwabra kase na afei wayini ni ama kranchi adazo asof mami premeni wabapa amesa kasia pono enchirechire mu ankasa enie sabre yara usemu ayati bie so kopie mu ewo Krachi East ye no otimantem no mu apana musini ya hoho owura Francis Kofi Oseku Okesu wababe wu ya awuji bie bi ewo kumase na wochire mu se na anu fiada eno ba ya obeje dance wo babedemu wone ne driver na driver no de wana obi onokoje dan foforo driver friend Sylvester atai na bra prosifo ko piem ne ese papai wadadaja ya wodane mpaso na ne saba akosensen wo wo so ofichiri ni padua no wo susu se wonu obia nkontokwa chese wo mu hu bibia wo ni padua no ho na so wo de wawu asem ni kire mu kutame ami rab ya bo ama na me kwa no wonam na kodin koma hello yawo ohere na die ne si ye yo at the property see here wo hotel room na honorable yi edemu de ajijankopon le betimi a chese ne wote no ya bankruptcy penny a owo eye Krachi East abato mpesi so wo otimantem honorable Francis Kofi Okesu na no fi adama eda oba santemantem say bedi djuma okoda hotel honom no ne driver ni a ye fa ne se eye Sylvester Atta ena ebaye na ono no kokoda sa hotel ho ewo kentin krono abonten so na ne driver no eko different hotel ekokoda ye na driver na kire se efifi ada no a wo mo ebe kumase ebedi wo mudwuma no na wo se nko mu free kumase eko eye Krachi West eye uti hono mo eye kwesi ade ye nra kwesi ya etwemu na oyese ofrene boss DC you know na nka oma ya hoboa no masa akọ mu nti no friend wa na onya no ne phone no na onfa ma ne yire soso no se ono soso be try na wa friend wura no obusa krase bia so mo nam kwa mu ba omo eba bedru tambe ono soso efrefre bia ne wura no amfa nti ne driver ni na friend se Sylvester Atano na eko hotel ho no mo fese ono ne boss ne gina na eko hotel ho no ma the boss na ekoda hotel ho mo no so no ekokoda be di trufro nto no na eko hotel ho ekoyi hotel na mpeni mfaso tire se the boss on ne baaye no ofrenu a onya no na se bi on betimi akwa the property a ebia ekoso won ne dem ho no mo no a na omo so no yeso omo koye no na ne dan no watum ntema yem sisia kakra bai nti hotel ne manager no ana ntempara so oyi aposifo a womo ewo tech asutri ebo omo so mu tutu America ba hotel ho no mu a womo eban ne na mpanyampa epono no watum a odadan ne mu anu nti na wo se omu bu pono nani na omo wura dan ne mu omu bu pono no a omu wura dan ne mu no
ana mo koto se honorable Kofi Okesu eda eye edemu honomu a chese nensa sene nensa esi eda baby na niti esensen panitini ade no na waye nyame edia and I'm so emasi ene mo kasei esan se esi wo ofori krom abato empesua so ntino ofori krom MC honorable eye Abraham Enchi omo eyi na sutire emo no so tutu America ekoho ema oni aposifo ene Ashanti regional minister honorable Simon Osemen Samina abemu a asemi mfifimu ahyase na sese de Ashanti regional crime scene officers no na akọ eye hotel honomu a mfifimu ne hwehwemu bi esopete bia no wonomo ene bambom penimfo eka ho womo eye si ene mo kasei honorable DC ne body ne de yebeka ne se konfonochi aban ya sabia eno mode ababeto a doctor for eba be papa no mo ahya de property pa honorable Kofi Okesu ekuno ya oba santemantemu so oba be dijuma wentimi ansanko ne ntibio ntohene ubusa ya sese kakra ya tete kakra ewa asem no ho eno no na wama ne driver ne kwada baabi a wanno abonso nko akọ hwei wama so wano nko na ewura dan no mu na wone hoho ne nam se ubusa eye hotel ne manager no a o kire se efifia da no a wo mo ebebuki hotel no a wo mo ekoda ho no na ye DC ne kokoda ho a ne driver Sylvester tasusu kokoda baabi fufuro no uyi se memenda driver ne koye na okofa ne boss emo nante ye di wo mu djuma osa akoko si no se okwa akoda no a papa na enya hoho obi a ma ne nchen ene mpese bi omo kase bi a asumesi bi eba ha ema oba so oba ba hwehwe ne ekọ ne dem ho ntie bi a se bibi ni kura no mo de kwakose oya no a oba besra no nti ama asam ne kano akwakoye bibi bi a wonu DC na sabi watwa na no mo nsia do sese no ene betimi a kira de property pa ekoso nti hotel ne managers no kura no emra ne driver no ko bo mama ne yese ode ne boss bi eba ho na other room say no omokra no eyo omonwanwa fi say efimra papa ne be login in Friday no ebesi enra kwasie no a driver ne be bo mama ne yese o friend the boss na ne boss emfa no na hotel ne managers no kra che so omo ne say room no ya book die but omo hu say obi kura no say bia uyi say papa ne koda ho na obi aba say oba bebisa na sekra nti ama asabne kana kwa besepa ene koni na hahan saa no so nti ama aposifo no ene crime scene officers a wo mo aba ho no mo no omo nhihwemu a wo no mo eye ne ye besi akire ene ebema ye hu ye koso pa o papa no asese no gina kenten kro no ho o hile me free ho boama wo badwumam me badwumam na yawe na o sise se DC won wo be kire adekra na se won wawu no na ekọ me kire se wo mo se won nko na be wura dan no na se obuku no Friday inti mimenda no ne yente ne nka na yehu se wawu ana kwasiada se wutietie ne driver no ne hotel ne managers no a eye kwasiada omo buki hotel no efiada so bedru kuma se fiada ana omo buki hotel no ena okokoda ho inti ade ye che ne memenda so no yena nyenchi obel kumase no the driver no ekofa no emo mu di omudjuma nante ye na djuma na wo so ye e no sa call ye nti okoda memene da ma de atwe kwasiada so ho nti ade ache kwasiada sa kwasiada ko no ano e na wo se enura kwasie yi omo sa return eko eye krachi ho uti ho no okoto na djuma so se MC ya driver no e friend boss say ebia boss se wasore kra no a time be ne be kro na yaw we bia woni yade bia na de yade bi kura akoma yade bi kura wo osa bi kura wo gloria bi kura ntumunu mu yade bebre abebebe woni bi wone ho ohire unse ye kro we mu soso no yenta nko medical check up ne sa ne ma no unse we waduro kra se bia me ko doctor mana yesi we bia uye sikani ase wo ato na
obetututu saa na mo no se bia obekọ doctor no kra wo kọ na nche kra no kọ se bia oba for medical check up kra no ase okra wo ba be ha no ne ade nti ye ti oman a saa de ne ye mfa nse ye ho nti bo nse nipa no oso otwamu sisi e o osi ni ti na ye ne ya na owu ye no wonyare nti ye ti oman a saa check up ne ade ne ya mfa nse ye ho nti ebe de ne se DC ye betimi akase bia na yade bi se ne ho ana se na owo yade bi e na wo hwa no so a on se dan nyini pi oye babuno eye abrantia ne sa nti se yare bi wo no ho se na yare bi ne no ebe de ne se ye betimi aka ne nyina wa doctor fo adwuma mo beye owo ne papa yefo Dr. Sampini no yo ene na ya o mi du besia na yes ko so ade ene ade akire mato hene mia mi wura ya po amali bia poga en wogina kenten krono woti mantam num aban krachi ni ya wogina mu ya sabre wakwa kanchi agu koda hotel ehufoni en wo twakire yi nanu ada ana ya maame Esla Owusu Akufu ya wo ye osoafo hwe enkitahudie ho nsansam so no ede nsam bi eba emonten so no ne nyina no eye yene a yede mobile phone eye adwuma no phone no tachirema na demo ye fe ne sim no yehwe na afa nsusu yenya ho adwuma sade ba ye betimi aboa ye na phone a yede ye adwuma no etimi aboa ye na adwuma de bi a yedidie no etimi ato mu afebo ebe no so omode kakra ka ho na omade aba etere se obi wo ho no mu a ebe sese ye kasa stella no onyanya ho adwuma ne sa ye nti omode ama mobile network operators e twa interference se MNO for se omonhwe na woni omayom se omaso odren na omunyanye de woso omoye ewo sem no ho no omohwe na afenso omuntu ana mobi sabaya ebetimi aboa na wontea wo na yepese ye hwese sana niema esi ekro ne science awie yenua ba afia ajewu akode abo apro kakra ewo monte so ehwese de ensam esi ko omo register anaso omoye den oba pa ma han mejo so na nakwabla kesi oba pa na ho tesen nyame adom na osoi oh nyame adom afia nyame adom na mafia ba bia wo fa ye no an wadabroma ukoduru ye no na amanfo aba ya omsem no ombedi hu dwuma ana etisen wadabroma meda se no wedi kan achiomu na bo apro aba bedu kumasi kejetia na telecommunications ahodo e wa ha say me call Vodafone for office me do honom no obia ni honom oba be register ne sim Elto Tigo nso saa e kamia ye so man Ghana ha tema ye use ne kese pa MTN enti na misusu se meba be do MTN office de meba be hu ni pa omo ehun prom so mba be register omo sam na so aba mbe pie mu ha nim se nipa wa ha na so nipa na wa ha nim se no obia odwuma oba be di obi ba be di ni momo pin code obi so ba be ya de foforo na omo ba be register omo sim card ne de nipa bia ni ha nim se ya omo ba ha so mba be register omo sim card Empoata 25 days ya yesen komo ho prom so mbaba be register no ku bedru MTN akache wo kejeti ya hanu se ha ye din obia enia se the video na to so abe won se nkofo tete hobat omo tete onom no omo ba be ya de foforo enya sim registration nti e no mo hanu se sim registration ankasa de ipe bia ni hanu ipa ba ko pre ni hanu se ya oba be register ne sim busa wo mo no omo se de ekoso no no omo nte ya na se ebra mpanifo sande ba se bre no mu di bia ka ho no ana ma o mato o madwum kurai asema pani ba kwa bibisa ne kan ya no o my Ghana de o se pela sawa se ka 3 days na nkofon be prom no mo ba ban ne se bo na on tu sa e se be o mo chen se be ka 3 days na se 4 days bi amo mu nyina di bi ka ba so be register ba se do be play mu hanum se ya obia ma hanum so ba be register ne same card afia maya na wase yeda so ba pa yenua ba afia ajewa akode ana yete ne nkan na yepesa yedin komo kakra ewo nifa so nti ye kwa ahoma no so na yahwese ye ne yenua ba robetimi adi enkomo a mobile money agent association na nka yahwese sena niema so esi eko o mafa hosof ma me obekwa ababrepam na yabasa nkomo no so ya ko kede tie dwa kasiem sede nyina yenim no enche kura na ECG fo beje wono ma hoden san se sede ne ka no abapeso no na muodu
enye bo apaye ya maame ne papa no se mita baako ene dwakase ebomu a wo nyina de ye adwuma tina akwaye bra ha bebo me so abrabo ene se ye kasai ya so nkane ana ma wonum a wo primita na anu ada ene kuo bi so de ya se sa ankura bi beji mita de mpeda age se ye de koma ECG fo hey ene ye so de ya aferi esi ye pankura de enu o ye makwan na obi a mfama na wo mutumi mfa mita na mra emfama wonti asem no akoye mienu ye hunu de okam no kore Owura Francis na owusu executive member e de ma KJT Traders Union na menene e kobon komo hello nana na usu eyo eni awie case no so ye bo ya omade si ebenya na usu okejetia na ye busa ne se kuyo ni mienu no de he na ye omasem no ye fa wo mo pay ECG no ana wo mo de ye pe private no nanso na usu nso phone no nso atiatum ene mame nkomra ya busa ye ba santimantem hase na ye giramu ewo NDC amanyoko no edimu menim se wukura phone a etimi esande ade ma obi no obi nso timi sende ade ma wa wutimi hwanu bi dia wararoma se watia ana wonyante ya tewaso en ni nyina no eye se ensem bi ene no ma ba fontentafidie no so efri NDC amanyoko no edimu ya trese yewura nana kwabra bobie ansa ena afenso apia stadium kura no wondi enamu a enam ensem a aba emonten so no ho etrese NDC amanyoko no asantimantem odi dwuma ewo hasei na enum wono na apia stadium ene yanuanu asempafo ekodi nkomo bi asem no ebepaja na nyina akyeresa apia stadium de atodwa akyere mu se NDC amanyoko no kame akwakoye se sade niema sikika kono pa de so manfo mo ho adwe wo niema bi mu a ebe ha adwe ni nyina ye se ase se wo ka santikasa yi bia na kame akwakoye se ase predo sembi ni ade ya kyeresa aha adwe yie pa na asem no aka ho bi ma NDC amanyoko no mpanifo bi eba monte kyerese sadi amanfo bi esi kan sam no kro no enye sa na NDC amanyoko no esitie NDC amanyoko no egira ho de ma enkabomu wodo na afenso ntiase omotrese NDC amanyoko no omma obia akwaba nsusuye mu adweremu nyansamu empo ene obia opese wo kire na dwen ewo amanyoko mu ne scientist ensem bia ba monte sa no a na kyerese enye sede NDC amanyoko no tie no ena nama monte so amanfo eka ho asam enti asam no akyea kakra na awia yi yepese yedin komo kakra kane tetre ni edema NDC amanyoko no ewo asante mantem hasei ena yepese ye no edin komo kakra na yehunu nsem bia ni so se sayankasa ana asam no esi etie na se etomu a na nka yedin komo kakra ni ahwese sade ye party no enso nsem a wode aba bonten so no sai ana yetie asam no na yahwese de ebesi aka no ede afa so mame dan ho benkum afa so bra ye dan ho benkum de a ye kɔ senya breku mampanyini na na dan kwa kufado no akasa no wasi edura manfo so ane aka ya no Owura Haruna Iseku obi a wadi akotene papa woni pipi amanyokom said ye be ne nchirima beka no nti akoti Johnson kwapem senya breku kwa no yenya ene mfanhye na nimonyam wahye so afo a wona ewe akwantempo ho nsem so no so wonkeka no wokora wadi asemi tudwa wo bra cylinder manufacturing company na wopa ho toma wadi aso gam epa ho toma ene wadi asemi edi etumu Owura Haruna Iseku yi wababepo adwuma papa de ni pipi amanyoku a na wo yedwemtrani mampani onya ne baabi kwa brefabuzi amamu no so obeye osoafo ano hwe aka ekobede ye hu nsam so eno nanam so ama na adodan kwa kufuado se ye kwan de hye na nimonyam a ebeboa na woto aso no se director of communication ewa bankasie mo Owura Eugene Ahen wono so wakonkode pa ewo kwan ne ho eni boje ase kaso awurodu no enu nti wonum se hwie be 2024 no de ni aya kwan ni nyina na nado se Eugene Ahen wo krakra nani so obeba begira be primary hye beja akonya so okọ primary sini etoma no awosere nananom wo mo nto abama no num sa brante no se de ne hu suo gina ne ho so na wo pa adwuma no wo bepoa ama wo mo so mpatamu ho aye kama pa mampanyini. In honor of the late Haruna Iseku, who comes from here, I've instructed the Minister for Roads and Highways to commence work on the construction of the Akuti Junction to Senyabreku Road. As you know, one of your very own, the Director of Communications at the Presidency, Eugene Ahen, has done a very good job in lobbying
persistently for this road to be constructed, just as he did for the Bourgeoisie Kaswa Road. And I assure you that it will be completed before 2024. It is public knowledge that he has intentions of contesting on the ticket of the MPP in 2024. If he is successful in the MPP parliamentary primaries, and I'm confident that he will do an excellent job as Member of Parliament for you, and I appeal to all of you to support him if and when that time comes. You have seen for yourself what he's doing for Awutu Senya West. Indeed, as it is evident, as all of you can see, that when the MPP is in power, Awutu Senya West develops. Piao na mampani asɛm a ɔka yɛ nipa bi susu sɛ ɛne ɛsɛ ujian wa bankɛseɛ mu a ɔfrɛ no a wɔmfɛi saa berɛ deɛ waɛndɔ so no a wokɔdi MP no sanse Kofi Ada no nyina gyinagyina foto no mu a wɔn anim anyinya paa sanse akonnwa no wɔm so nya wɔm pɛ na wɔwura Paul Roland Edu wɔyɛ constituency chairman miwura chairman. Hello. For example, I'm saying he has mistaken. And he said, His Excellency the President, Oba, me persuasion, Mama Huni, Eddie Kaino, in the room, say, Quina warrior, NDC, NDC, MP, on an oil, or about to Facebook, Ladina, on an oil, Quino. Intino, now there was a need, say, His Excellency the President, ultimately claim, will be able to say, and yet MP in oil, and woman Eugene Ahina, minimum woman, say, why not say, Operation Begina, as MP, or an persuasion, only no. What shit, Nanado, say, or may acquire me. Moreover, no, they never be brave, Homer Eugene and why, away, constituency, school Daniel see, like this, so you see what you say, never be brave. And you say, anything need be a team, say, on an oil quite. Now, His Excellency the President, a pass back at short. Now, aboard you say, Eugene, no, all of you say, or may acquire manner. I'm saying, me sure say, Nanado, why mistake? Say, oh boy, Eugene. Me sure say, we an endorsement because the Obian will be a bonabaso. It is say, me as chairman, not say, Abia, my baby, Abia, in another album abasua. So far, Obia must perform so many meso. Obia, part of his soul, but perform, sir. What all contest say, obey parliamentary candidates. It's in will be all about that one. Say you job about Sompa, maybe your meaning, say under Baba, son number, meaning, Eugene Caffeine Tremie, under and Caffeine Tremie. Obia, into say, Obi Allah be quiet. Na yabu ni say we no see no you know kwan we buy ya. I'm say to go be the glory and endorsement. Say I dey one ma ba for form sin dada. In na na do board ni bi say o you see we no ye see dia. Only na say anam po dey bia. O ma for form sin omo represent ma me. On dey me ma say na do e bia. Why mistake sorry. Wakacha na do but me don can tell me. Wakacha na do but me don can tell me. On no that communication. No wakacha na do. Time so mo kejina. Ah well. Who knows? Say I'm meaning. Say idea me as chairman. No, me party office. In a may issue from time will be. In no offense, you do the form one coffee from cinema now on presentation. And I'll put a be ample in the campaign as a piece in a time or so. Then another back idea. Let you say it's an endorsement. But Wawura Paul Roland Edu and Yoko PM Senya Brekua. One way constituency chairman atumi se papa yi wo ka se nyina nani ahahan sema na nado koka ye no wo so nde Eugene on ka hwe nkyere no so obegina MP se Kofi Ada no olubo se Eugene no olubo on ka hwe nkyere no tina ne ne won ka ya na nado ne waka ne badwam de ne waka Sesia na wote sa me ne me nua ba afia ajewa akode edin komo na me kire wo se ye dan ye ho afa ni fa so na ye ne kasamafo de ma Mobile Money Agent Association ye ne o madin komo ne ya hwe ekwan ye be fa so ebetimi apema ko yanim Ora Charles Akwasi Adona ye ne no din komo ne kasamafo de ma enuanum papa nyame asomdwe nka Sompa FM so ne Ina meje so papa na wapom te san obo ade adaro ma ye ho ye ye nyame ase awiade ye ba wo nkyan ya ye tie National Communication Authority nsam wo de ba bonte so no se ja ye nyina ye ka buma ye adwuma yi minim se moduro hin na de na ekro yo me da se me fa akonya ye so chia wa chiefo no wa fefo Facebook tell bisa ya na no kre ndra Ministry of Communication or telco and the National Communication Authority let them know address the telcos to be free and 5th of September Obibiara on your first time registration with regards to stop about 400 hatch. Now I send it, that is the first stage, you know, on your, you know. Omodi akwenya ba say yem choma on the kind. Now what you know I 7 days and almost 2 days. Now yem block it for no numbers.
na yentimi ensign block it ntumi into data bi nso so no ensign ontwe wo ma so with regards to so bi kwa fra wo ma enye den emma na omo hu ne say sa measures ya omo bobo to yi say the ma omo a omo ma store things omo mpese omo be register no ebe mo mani aba omo ho so ama fra omo ho ansa na deadline 30th of September no Ministry of Communication ma me honorable Esla Ustu editu ja no edu enti ubita ya 90 ase kakra e wo no na emo as part of our engagement in the Mobile Money Agent Association of Ghana you for science ye so because ushemu a enye obia keke ene blocking no but obia first timer I tesenka or star 400 hatch I no in demand e Ghana card bia no it is how for we know na oma just ya no monye because say enkomo ka say obia dia enanka ye be sorry etia because ye won crofo genuinely no omonsa enka om Ghana card and it is of no fault of them. And you want to mean show my pete say I block your account. But with the Omwa Onwa bet me about star 400 hash on the phone to register the kennel. First stage, Wapayo almost omonya. And if I for win after trainer on the two dano. Ramija Wakono says what I Mamija Wamawakon, yen say. And Eba say no said the branches bia kwana bia mo honomono. Ya mo ye dwumade aboa ye wi beyi wi sende ne ade a man for the complaints bi a start brem ana me pa cho bia fa complain mai so wo ye oni pa kon ye customer na o sika hu hia wa aso twe na ompanifo ka na so sika hu hia wa so betu anamo we ye self registration wa obetumi ama obi a ye o fa for about star 400 hash no register no register that is the first thing and sana wa kosa sa contactline no telcos office any ade enye no hu contactline ye ka first stage ni de obi any excuse bia it agent body no the receive complaints bia through bia ho say ene me ye ko anko we ye ko anko ya ko di ntia enko entitu anamon na ye star 400 hash no phone so na asem fa na asem nko enti for now the nya any bia mira ado uhunu se ebra Mame Esla edin komobone ni amane bone ba ya ebre no wodi bi ka ho a ema amanfo esa hwete ye no wuhuru ne se eho kakra no na asa amanfo asa teatena yikura ohu nti sa unim se genuinely no ye wo omo a omunya ya omo be register ba because of Ghana card issuance no and the issues aba if it's for they genuinely they deserve the expansion and extension na bind the year eba no but ye wo mo a me nua de ko se 2058 kura brofu ye fresh afọ no recalcitrant o maso ye den we ye ne den anye no onye it is afọ no na ye aban extension or de ba ye no o ma san take advantage say oh last minute eba no ma di o ma botwi sa kontalai na o mo say ade na ade no ye nya time na o mo no ye di so it is afọ no na sa so twe no e koma wo na for now the extension no na ama nkofo ASA na nkasa we odasani na wo hu say ade e koso a national exercise na say also wo the phone no ana wo sim no di djuma BS ye di sika fa so ne ade a meeting say ade a okunfo ba bia hia no oboso enti I think say o ba ko ni hia wa obekwa koye but the befa akonya we so aka che Ghana for gina say ba bia o man no e ko no ye ko digital Tabi, ebe kakra kwa untimi mfesi kakra nkuta wonsem. Yeah, there are a lot of forums. Yeah, Ghana Commercial Bank in 24 and namasie the cashless system. Cryptocurrency na abano. A lot of underground work is ongoing. New workshop, new seminars. Kono. Me payma kache Ghana for they should be prepared because ebedu baby obi nkute sika no de amao. We are going cashless. And in order for you to enjoy or be part of the, I say, oba beka sa cashless economy we hono. I just say. Register your Ghana card first. Second, I just said we've gone ahead to link your Ghana card to everything, your SIM card, your NHIS, your bank account. Now, if you want to go to the bank without a Ghana card, it is impossible for you to even access your own money. So what must say? Matias Pamisado. If you ask an econo, no me guy politicians now where you say, MPP say, NDC say, MPP say, yeah, we can say. Ghana ye nyina idea. Okay. Ade ba ye nyina ye fa ye hunjim na ye nye na bebo ye nyina. Yo. Mi wojide mapa so say mo mrante no so matete wo mo ase obi bana se bi amane bone da urubo aye boy nyina no. Wonyante ho ma ache kwa na mo behu kwan pa mo befa so a mo betima na te niema bi ase na huhia wo so hia se wo so register ne sem no so.
exactly so many. So now they make a many abotre chile women na agent across the country so no omanya person huni my ready anytime say we call agent ho a obetumi aboa wo. Na emom ye besere mo kɔ na nipa gu omo so amunye omo ho abotre nipa ho adwuma de eden pa nti munya abotre na agent ne behwe mo fine. Den ka wi Sompa fa ye ni so bre pa. Mesu me da masem ne nyame nya adwuma. Nyame nka ho so pa. Owura Charles Akwasi ado oye kasamafo de ma Mobile Money Agent Association. Asem no ana ye de ma nti wada ro ma bomodien wo sem no nya hu adwuma na wakoye hu adwuma me hu ya nka de sabi obi ani ho a onya no aduro da. Esa ko ketia na mini owura eye Stephen Ejeku akodi nkoma wo no so executive member Ketia Traders Union wo kan. Hello aja ma no mami me do fo fefe na ho ti se ka kire Nyankopon adom me pato me ho ye pa wo de hye ba na yenya ne nti ye be na watwe atwa mu se Ketia empanifo yi mo se mo pe ECG ene ya te se mo se mo pe private asem ni me enu asesi pai de na ye mfa mami me da wase eba Sompa radio so na me chia watiefo nyina na asam no tenten ne tietie nyina ne se ye jadufo na ye wo kajetia no ye de yankase ye pe ECG mpanyimfo bi ne tu wo mu si ho mmere bi se wo mo boa yen ama yenya mita na fe mita na mo ye o madun se wo mo boa ye ama yenya no se ne na no masi kono na akoye kana sichi na no kurodie emam ena ye jadufo ni bi ye sole se ye mpene masa no ma no enkoso se mo bekaya emere bi ye ba o mahene ho ene ne be ye program se ye pese ye to aba eyi mpanyimfo enti se se Yankopon adom ya bono amasa abato no ebe paso ente akamere kitua bi abato ne be paso na sa mpanyimfo kakra bi na omo se omo ye yerebe member committee for no omo kan se omo di enem na omo aboaye no enye obia ne to aba eyi wo mo enyo bia na to aba eyi wo mo mesan sisu biem enti so mo ka so man to aba na eden wo mo ba nwene mo so saa fine de omo adi ye so ne say omo ye Party Traders Union ena kajetia Market Traders Union ena omo ye ntomafo ekuo ene sa kokuo no ena anofo ena omo tenase omo akasa ka omo hu bom etu omo si wo so omo ye leaders a omo di enim enti enye ka tete jadufo nyina na to aba eyi sankofo no mo na mo be yan hyehyɛ yesa mo beto afe na ejadufo ni nyina se ye pese ye to aba eyi ye mpanyimfo na yenya leaders a omo be di enim e wo ka gitia ho na asem bi si a sankofo no ebeka amaye ku yan ECG wonum na mita no ewo omo ho a omo de ma mo na ese na mo so omo no mo mpe na mo pe private no wususu se ECG ni private no de na be di no kura ma mo ECG de no ye gituma enyeye de ntia ye gituma enyeye ne se akeme se omo bie tender amaye na akuakuo a mo pese o mo beye sa adwuma no obia mfa no ayimla na wo a ye hwa wo ka no ewo fom no yaje atum se ECG pa o mo so mfa o mo ayimla na o mo mepre se ye hwa wo mo katua no o mo mita na o mo de ba no ho boo na ebebuo adwadifo na ka me beje atum na die nti na mo sa ankofo kakra mo sori se chenchena ECG ena mfa mita na emla ti fo be na mo pese o mo so de ma mo no Adentina chenchena mo se Dabi o eje eku mame mi busu asem private ben na mo so mo pese private company ben na mo pese o supply meter na ma mo no ye de sesia no ye nka se asomasi ana se obenzen ena emla KMC omo bie tender ato ho na wo a wo pepa se wo di meter ne beba no fa wa yi bla intending na mo makwan na ye bie tender ne nto na se ye bie tender ne to na se ECG for de na omo de beba no keme fo hwemu na omo bo no wo fama ade ne fama ECG na chenchena mo na mo se ECG mom e na fa tender e fa meter ne bra me pa che wo se mo ka mo de na matu aduru sei
o say ye de kanu ana e ma wo mo bedum kanea no matu aduru sei kana e ma wo bedum kanea no se me no kasa sisi se me kasa menim ka o matu a na matwa ntoro na me de menim ne se ye adwadifo no o mo de kan bere ye no ye tuatua bi akoma wo ama management no so o mo mfa nkote kan so nti sisi amom de me kasa menim ka o matu a na matwa ntoro na chese amudi amwa ne se ye ma kwan na tenda no ye miem se isi gine benya o sa ankura o na mom pese obi be hye bibi dia be bamoso dabi ye mpese chenchena obi be hye se yisigi fo mom ene mfa mita no emre ye mususu se bibi kana si chi bi wo ba bi ana ye de sana ya dwene ye esan se edie foni isi fo no bebu mu bukata na ombebu ye bukata tire se adenti na ye bie tenda na amanfo eba bepre na ya hwe de ne kawo fom na ye de amano na wo se chenchena yisigi fo nkoana emfabra se bibi nima adenti na wo nyintum ma kemi ebie tenda no na wo fa meto ana minua asama meka mbeboa wadwen na wo kan se me tie katachi me de ni jadufo ni nyana adwene yepe me ni jadufo ni nyana adwene yepe esan say na o mo be kan asam no jadufo ni nyana so le say o mo mpene enti se pa no ade na mo beye mo ka kire o mo so sesai ade aye ne say sesia ye say edwamu ni nyana ye ba beto aba ayiye mpanyifo enti omo de meter na sam omo wodu on na omo nya abotire ma yento aba no enyi mpanyimfo ewie dabe na mo beto aba no my nominations me pacho say dabe na mo to aba no my nominations aba no sesi aye de akoma yisi esi yisi ama yakonya say yemfa nanum ensi ho na yemiem na de wanya kwan twere ne din no omla metwere ne din enti no kasa ya yankopon ya doma wuku ada ye twere din ni wi a ye de bekwa koma yisi na yisi ama ye forms na ye de aba etom ho na de wo pe chairman de wo pe secretary de wo pe panyin bi aba be fa forms no afele apa nti si aya yes anu mani nyina say ya ja koi Patricia mo waso sesi ano wo mate ase se mo beto wo so aba omo waso sesi an de se nyo bia na to aba yi wo mo mate ase se mo to aba odwanum oso ma prince say ento aba odwanum abato ne de twadufo ni nyina ja tum se etwadufo no eye 100 a emu 85 aja tum say ento aba wo ko position be na my campaign bi ama me pato wo say wo ko position be na my campaign ama oh emena ni nyanson na menso menye ready say peke wo de wo hye kire na wo to abo no ba pa ya dom na emena ne beso na say me filisa mekode a meko na sa wo de wo tie kire na wo hwe ne emem me yo kire na me boa masumdue abadom ho yo miura Stephen Ajeku ya du be si awate me pato ma me kan asa ba ku ntwato wa da roma okay mesre asanteman a etie yen ene kumasman ene kageti adwadifo ma ne mema mpanyifo ne nkola de yesre wo mo ne se ya mase ya besai obi eku awate nemom yesi kageti akubata ni nyina ne leaders enti adwadifo no enyintum na omomuaye na yento aba enyi mpanyifo yo ene abada Stephen Ajeku one so executive member at the market ya traders union or see sabre die mo mpo na prempenum ye betom so abo tie ne mo twiro mu die Patricia no wa organizer organizer any treasure any nyina mo twiro nkrata na mo mpo abato on beba so ye bohwi na yakọ ahafo dade so aba eno ewo esitifi anafo baton pesua so wo ahafo mantam no emu ni efiri ho ba ene se wudru dade so aba ye wo school bi we fe se dade so aba nursing training college ya kire se agidin ye pa suafo so gumbebre na de efiri ho ba ene se endura anwumere no ana eja to ba bi a emaya no eda no na busua se de eja ne si to ho no mo amudi achi awia yi ewo abefo ntentafodie no so de to ho na mo anya bi ahwe esewani ensesa ka kire
sɛdeɛ agya no si da ɛdan no mu a ɛhyere ne adeɛ no na wote dede yɛ ɛkɔ so ne adeɛ a ɛne ɔbaa bi wɔ ha bi koraa no wapue ɛwɔ krase a sabi na anda nko ara na ɛhyɛ no a ɛno ara na anɔpa ya ɛfiri saa berɛ ya yɛ ɛkuka kɔ ɛno ara na ɛda so hyɛ no kɔpem sɛ bi ɔbɛnya sika tɔ foforɔ nneɛma bebree ahye na yɛne wɔwura ayere Paulina Ade wɔno wɔyɛ hostel tutor na yɛne no adi nkɔmmɔ kakra berɛ a yɛkɔpie mu wɔ hɔ no yɛnti asɛm wɔde ma yɛno akyi yɛbɛdi nkɔmmɔ bi afa ho sesi a Papa Mpacho ade baako a agya ne si ene ho as a hostel tutor ye frey na ye colleague baako go so within 2 minutes na also office also draw no mo se omunika eti hwidiem for so omunika it's that time me friend is 2 minutes na agya ne wo dan baako pemu ye nyina ye gina ho na ye hwegye se nka nyam omutimi de saa time no kra free go so bedru ha enka other rooms no kra me gidi pa senka hwinsi and so all that while more than 2 hours no fire tender bia ni ho a be fire tender bia ma ha fire service for mobile mo te pick up mo sisi fire extinguisher kra nguta ba akokra eno ane se omo ebesi ha ene omo ba ye na school for no omo ani abere pa the school for no ye dede ene omo sign ekoye in fact omo ba de na enye car enye hwe eno ane minim de na omo ba ba ye de wadaroma wei eye owura ayere Paulina Ade hostel tutor na ye tenenkai na eno achi ye ne panimpa ya woda school na no Owura Madeline Teni Wose yano no edi nkomo amode asemo nso mayen nkwala ne de omo ye 218 and it was a hostel no nti anopa ne nyina na light akọ off na light ni ho pra ti likely no around 3 something na omu tutor ba ko ho omu hostel tutor no ho ti na omu ye meeting wo outside nti meeting na ase na light ne ba ye na rusie no a start e wo roof no ti mo start se omu frefre omu afre boss o afre Kenya se omu afre bebia no fire tender nti na everybody was helpless. Mattresses. Here mattresses pa ena nkwala no omo personal property. Point me and fashion because obi wa kra oni bi matese na ba ko edware mu ade na ehye no anu oni hwe. Hostel no because me nim baby a me do mbeko either say ye be pay baby a rent you classroom no that means ochina no pa no e we say ye pack omo to another place na ya classes after classes and I don't know until ochina no ye management ye be meeting ya asem wo abusa for videos no na eda Facebook live no so a se samre wudi achi abonya bia hwe na enya ahomeka sem kra jano adam pa na principal ya oda school na no owura yire Madeline Teni Wose na ye tenenkan eno achi ye ne half mantam no so afo ye wura George ya obuache ye ne no tin komone busa se wona boada woro se de ato achi mo ye ndai Robert ni ja to mama ahye jura be enkura kakra timi nya omne ma de bat ebidu nso so anya omne ma obu okwa atare ehye no eno na aka no nti anadwi de ya ne se na do for ko pe mattress aba ama obu classroom kase ba ko e de ama mama omo ade mama de achi nti any management of the school na kase omo pe de bi okrom ni rent ma on for the meantime said the egusi na preparations be nya permanent wa ma wo say ya no maybe advice am say nka edum kania gadgets nyina say odum no wo hwe a wo mde sa na omudum kania no call off na salam gadgets no bisisi so na ma sa de no ba nti metu amam forces for say wo fie na wo say edum kania o gadgets nyina na put no off we half mantam no so afọ Yerua George ya boache na yete nka no achi yentie ye wo faase no ene yenuanom we me college was still perfect. They say anypa 218 in your room hono. Say mattress a sham ye nyoma, your phones, your laptop, your bibia. Your college hostel hobby. E sisa no na ejana no odinti ye nyina obi antimi awram ankofa no bibia your certificate ye ne ema nyina hye. Aka ye ntale ana ye hye ya na ye digital bonti ye ne ema nyina hye your phones, laptop, certificate bibia hye anfa bibia mfi edem hono. First year, second year, say bibia into a morning years refer buying house or mamma boy say dear in here and more pa. Me come de my speechless. Say miss me the college hostel sir. Mean to me am fashion into we the extra buying some boy kakra. Abusawe yenuanom ya wo gentete e wo ho na wote se woni nsam na todwa na asemu yenua bema na nakwame agema opambo ya wosi anam wa half mantam no mu no woni na de sa amane amane ye na se ye kasa yi ogina skum ho penti ye kon ho na ya hwe de asi a chirimpanifo aba wo sesen nana akwa aba wo
Yanio, Pamana. Now, who could do ye? What aroma? Yo, Meda Papa, Pastadia, and Rayan and the other, a Janisia course so a war. That yes, abundance and midwifery training school, no, and pay a call, no. Now, I guess there's TV and a 4 men's moon. A banker to tell you, on young for Robert Momensa. And I feel Rasmus and you know, this year, a war as a TV and a 4 Abaton Persian so. On young for a large Collins Zoda, and after a month more penny quantity for. As a renting brim of work for Jim, you recalling to Sabins, you are down on. And also, Alpha Fume Ewo. Omu Shamuka said, be a becan say, and we close door meeting, and I warn them echoye. And what in Noman Central Punina, by 9 Ecupim share, the SCL Honomana, now I are a Sompa. And Penny Fortress and Pimple Mercia Media. Ombeshana a Boban or Naya, and you know 9 Brimuno. Now, when the regional minister named Penny for come with him, at what was in a kind of breakfast was said a bear, a school for non Pimprino, a matter be ama 1 mark for that. Next, Mamma Puffy and Sua, Nina, no missing Edgina, and there any members no 9 Ebrimu. Nemo not moon penny for a no mudding community mua. Or when the first day, my for best and 9, Aquacoma at the Fianco and I call honor. Now, we will so we be a corner. Now, when so way yashe, the uncle knows Niger and the power of the yash and a mighty Vitrimua. That is the yes and drop when I have one year cranium room to anybody there. Or when the boys and so many men in a she will do on so. And your money do and corner, and she almost said, Young Tom Cosnia, 1 more, said the bear, almost being a baby no more to me, Ashe. I'm paying 40 man on 9 on Betia, and she on 9 Central for. The best about 9 years no more near City on Becca. Yemma Sompa at T1 1. Answer na wobekono ade ne si enura nwumerenti ye nua ma no ne ye ma no omo gentete no efi nura no abeka sabre no ukọ skumo no ehefa no moda ukọ skumo sesi a edan pon ba ko ananka mu gentete wo mu ye kan se classroom ba ko kesi pa ba ko ana nipa besa hanu ani dum watri 218 a wo mu hu aka agya no empanyifo atumi asiesie abobonnet ama wo mu edem se de be yantonton ani wo mu anunti no you see I said the classroom and you are converted the hostel and my one at them now for money and 20 or my stranded in and said that restrict you more bikura kumina or Marco Pomodi and then we saw being anti the Ewa Bontinsono. No one the name of Pempendia and Tadin that's why and 24 assist from said they are well being a bias and when you be ashe the winner being is not just and maybe the body one and is body. I want so I said I have a whole crowd say. No do no jari empo and a treasure history and a buy in charging in a come to Berno. Now the night or the call a Jaiko Jari and Noa and a Sena, what Nandam campus were. The Echo won't in Pempendia, classroom no Maconvertia, or more at the other who's some with them. I'm saying what I say, Musia Gina, I want when then men on 9 on the say, or more my for Naka, campus war, and I think for Muja no Makufi, said a bit to me, see, that's a temporary. Omenya de bia mo mada omotumi ayenesa enti enne no nan nhemu de beba so nyesa ai no na pepe na mpanyimfo kese wo mbehye nanke yepe onu nyamfa alaji Collins Zawda na di nko nan so chemi se enme no nan no muhye mu wi a enko twetwen ne yedi e de afiri ho no na minim wo yensam twani wo koduru ho asem wate de a empanifo reach ase breja no to school mu ho no omo frɛ hwidiem e frɛ goso e frɛ akyerensuya ene mpotam ho nyina we de me ka sei where they make I say, Nana, a hawk can it say. I no crepa, the would share our from Potemua and China of Manchamain Kugo Sumugrano. Fire service for 1 more. At a rent NBC, where so could charge man for no more and so shine Kunya Quenchia. And it's some up at Modiano. And I'll come back with the Servidium Kenya say, and after Sisi and an important winner. Woman, dear Nasa, you cost now for an appointment Simua. For most of the Nasa in Tiendra. A combined stage history and a cosono. Now, at the Siampone preference, auntie, almost fair, Ghana National Fire Service for no. I'm a mocha or moba. And the Omonam Mokona Mukodru Skumono. That's a fire tender boom and a modern name. Obian Kajashi, Air Costo and PSC beer. And commodity fire tender and the Konomote pick up. And a mother coy, or Mokon is a man could drink him here. No, the school for the buffoo ya. Ompeti as a more power and in Susan say.
the best here we know some more bar, but they pick up and bench school for instance, dear partner. I'm going to pick up the baby while fire attendant county hall, and I'm going to born in shoe a pa fire service one hour so I'm going to feel okay. Now we hear fire service company for some no more come with you more credit, and if you are fantastic Emra, name moment I'm come more banner, and almost so catch up say, some more quite their life is in danger, you know, or one sign company, not somewhere, or one man, and that's the issue will not say, fire attendant now saying no more fine. Uncle and you say beer now or more call Uncle Dumino and a cobat almost some life is in danger. Yeah, they come home free a horn. Now, would you, my yao? Now say Jato da Bapa now freka free dua un quanta say, one free dua un quanta, Sunya dua un quanta maraha for that day so me dumujano. And I said that there's so much communing never say cranasi. Fire tenders away and put him on the back of way. Nana Mamina on the bubbles is here, you may have about why. Ghana, they told me, I would see our Hobacasa Gragro. We are from Tura Cassiana, Wasugu so Wutino, and Sempi, Yaton Kata, your band, somebody be a catcher, yet the best also. Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne seso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet Cloud Ghana nkwana Ghana ha o provide internet connectivity and twitwi Muntwensi, a dem say smooth. The Audi bia a content term so dem out. Say Wi-Fi and now hotspot deployment, CCTV camera installation, IPVT installation, net surveillance, digital security locks, and a web hosting there. Cloud Ghana internet service in Kwana and you simple when you how bia. You provided 24-hour support. Demand open a chakwanya top high opposite Love FM. Yene kwama rural bank never dine bakum 0202 699 110. And now 0244601933. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Hey, na fido loans say simple sir. Won so dia beto wallet mu. Just 15 minutes pay. Egem. Minua ton drinks for traffic mu so dia beto mu. 15 minutes pay. We bia dia beto mu. We adwadini o we hwan yo. We per small loan wa. De wo hia na wo Android phone. Wo valid ID card. Na dial *711*999#. Na fa unko download Fido app. Enfili Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Bue na apply for the loan. Wo first time, wo ma 200 Ghana cedis na se wo tua wi a. Next time wa pagem kosoro wo makosi 2000 Ghana cedis eye 24/7 debia ampo unkosa lai wo bank bia unhia collateral unhia guarantor sapepepe de wunya so wa dial *711*999# na do akọ download Fido app no apply for loan. Fido loan l'argent est prêt. As you saying the money is ready. We give glory to the Lord here. Liberty Conference is here again. It's time for Liberty Conference 2022. Liberty Conference Jumedia. Onyaminam ne bo ni omanyine ya edu buache so edebre brene brado no edu hobium. 10th of September Maranatha Evangelistic Ministries. Jumedia etrasem times and seasons at exactly 9 a.m. prompt. Kai Maranatha Evangelistic Ministries 10th of September. I'm Tofua Eba Jumedia say Kwame Jedu ena PSA Esther yene omanyine ya edubuache ye the Liberty Conference brewbium shaye no nyame be ye ho nsenkyere ne. Hallelujah. This is 93.1 FM. Yet work as your pano so atwemamponi amansimu ena sabre de assemble no akabomu say one menam kwaboni su tofu magudie pese wo fin su kese yese no wo mo makwan kura ti so yete mamuni o so ye broni a wani ampaye nsi chanani ena wabetem pepre no mu ena mu tofu magudie basa de a nyade wo be makwan kura onmonyamfo aize kofi mafo wo se task force wo mu frinkran ena wo mo baaye baby omukoye bi abompe be poso abesia
agogo so ɛne wɔnom ɛwɔ hɔ a yɛsɛ ɔfie so kɛseɛ no kyamfan maako aduɔson ɛne wɔm agye a wɔmatwa gya to machine sei yam se wɔsɛ ɛnyɛ fam agudi a wɔmutuo no no wɔmpɛ na mmom sɛ yɛtu ne basaa ɛsɛ nsuwa pɛma daakye nkyirima bɛsɛ agya wɔ adwodeɛ nya de wɔn bɛma kwan korakora ɔnomonyamfo Isaac Kofi Mafo wɔne Sompa nsɛntwerɛfoɔ twetwe nkɔmmɔ sɛ nananom ɛwɔ ahafo ano south west atwemanwa biagya wɔn nyinaa mɛka mmom na wɔn tu abɔnefo sɛm yi ase sɛbi mpanifoɔ sesa ma ase nyɛ ne nkɔni anadwo dwumadie no ɛyɛ dwumadie ɔmo mpanini ankasa bɔ ne tirim pɔ sɛbi yɛnhwɛ masa nneɛma onye nkɔ so sɛbi agyina ɔmo mpanini nam yɛkɔ so etu anamo akɔda sɛbi mpanifoɔ sɛ ɔmo maame ne papa na no ɔno so wɔna yakasa nsuo ɔbɔ adeɛ nsuo yɛ nipa nkwa ɔbɔ adeɛ nsuo Ghana yɛ ne monyam nyina ne nsuo wɔfe Yesu baatan na sɛ wo so betu sabɔne wɔ fe so yɛso yɛ ntentena yɛkɔ so operation yɛ hyɛ ase nyɛ ne me ba ya na me hunu saa ne ma no atwema mpo no anamo a medi ka tu sɛ me fra hemfo mu nkuro wɔ ɔfe no ho nyina no mu hyɛ de sasambo sɛ nana no madaro de ma hu ni mo me ne ntu saa na mo no ntimi nua de wo bu sɛ yɛ ntentena firi bɛ sɛ na wɔtwe ne yɛgu so a yɛtu saa na mo no Task force wa mo ba e commander ya wodi wonu manim ni wura Patrick Dranchebe en wo kire mu se wo be kwaswada ya dwuma kopim so obetu abonefo sem ya se kura de aka ne se wonu me wo kuro no nyina ba gitwi na wo ma beta wonu ma kire de ekusi ne se illegal miners no yes small scale mining task force ye bo mo kokose so mo njaya yesu ye njaya esi a yebese DCE for no omo mining area nyina ye task force ye ohomo so bi hu se sa to chamfamfo yi ha omo onto hu frɛ o frɛ ya yebeba abeboa na o mine no ye nyina ye mine se sei na se yamboa ama ensuo na nisu ante obi mfiri ba bi emeti nsuo na nisu maye ye timamufo ya na ewo se ye boa wey a task force commander odi animu ya wo mutu ade hye so sa papa atwema mponua ne mantamu NAPCO president yewura Dennis Opoku Katachie wona na wane Sompa kase edi nkoma na wo kyerɛ sɛ ampa ewomu sɛ NAPCO dwumadie no aba na wiye de na nso so no ewiase onipa ya ade a wɔsɛ ayeye omoda mampani na nado dankwa ekufu ado ase papa ewomu sɛ nneɛma kakra akamu de nanso so no ensi kwan sɛ omontimi na aban yase sɛ akwanya kora wode ma wo mo sɛ empo omo benya adwen nyansa suahunu nimdeɛ na omatimi de aba omo bra empo na sa suahunu no a asa aboa wo mo na agye omo ababa kakra na wura mu o you start ne mu no ne nyina ka bom sɛ omo da mampani na nado dankwa ekufu ado ase pa omo se nyame onhyira no wonye ne kɛse omo tere sɛ omo nka enya Dr. Ibrahim Anyasase omu nya nkyɛn kura fi sɛ papa no wayɛ adeɛ papa ensɛm bebre ana ɔmo de atodwa ya kan sɛ nyame yɛ adoma the 6th September ɛna ka yɛde yɛ second phase picketing no bɛkɔ so this time ke bɛkɔ Jubilee House na yɛsɛ be yakɔ akusu de akyerɛ aban no na yɛn nyinaa yɛ ni tua sɛ on the 31st of August awia nwumre mu hɔ ɛna NAPCO trainees obia enya information ɛwɔ yɛ portal so yɛ kɔkin kan no na kyerɛ sɛ information a free NAPCO headquarters a wɔn ka kyerɛ sɛ program no nyame adoma ba na wieyɛ wɔn adayase na wohwɛ payment aspect of sa notice na di adanse pefe sɛ mpanimfoɔ agye atom sɛ ampa woyɛ NAPCO trainee ne sɛ free last year October woda so ekɔ adwuma nko a de ebepim da na program na ba na wieyɛ na mpanimfoɔ ɛbɛhyɛ aseɛ ayɛ validations any verifications na ɔmo atumi atua ɛka we ɛnam so ɛma NAPCO trainees leadership yɛ putupuru nhyiamu ɛwɔ sunyane a yɛ conclude sɛ sɛbe ɛnam saa asɛm no nti no yɛbɛyɛ ho meeting na yɛhunu ne pomasi brɛ enti dia kɔ wie ni sɛ ensɛm a efiri saa information ni mu baayɛ no ɛno nti no yɛayɛ adwen sɛ nyame yɛ adom a yɛwada ɛbɛn yɛkɔ ɛyɛ NAPCO secretariat ɛyɛ leadership of NAPCO trainees no yɛkɔ NAPCO secretariat na ɔma kyerɛ ɛda pɔten paa sɛbi saa validation ne verification no ɛbɛkɔ so na yɛtua ka yɛdi yaw bebree so ɔmo ntumi anhyɛ da sɛ bia o na wɔtwe ana na mmiɛnsa ntɛm no yɛbɛtua mu nyinaa mu ka na ɔmo sɛbio ɔmo aka no raw abra a ɔmo ama timeline bia
Dennis Oboku Katachi NABCO president we Thanos apatrapa new site ho yare bia bedwane ebra wuduru ho Dr. Abe Trase wode ahahama nubra nua hini eyi nkonya se bibi no obekọ no ne dom no atwa sia ya ye twɛn wo de ohia ne se obedware ya obeduru ho no masam na etia ehwehwemu bia hunhun fa no hunam fa Abe Heba Center eji watum 0243 345392 0243 345392 Emma Remfi say akokra mafia series no yaka ho asema kyerɛw ɛyɛ apabi hwɛ tara one media ne wayo si one ventures na aka bomu a ya gi wani ɛwɔ saa kwa no so ɛfɛ papa me na bia anwuma no nwɔtwempa mu kosi nonkron ukoda bia nso wie no mienu pɛpɛpɛpɛ kosi no mienu empa mu aboafo ɛyɛ 21st clinic Abe Heba Clinic Extra Comfort Limited Midimafo Heba Center Dr. Time da so no sanso na Odi4 Samuel Power Ministry and Counseling Center ko na bibia be fine ediama Putupruya ye ko ingresi ama Millie Strauss ena sabre de yi ni so ma mansoafo mfama wochina wo ya amane ani amamre nyina da no maten down street ye na kwa akobiam ho ene wonya ho nchemu no aduonum enson ya wono na ba panipa conservative amanyokuo no wodi wonom so animu na ma Millie Strauss yi se ebusua ahodene e wo mutumi ntua wonom bre nyina da wo ba be isa wo ha no afiri ho a ene pounds no wo pepepe wo ha 100 billion pounds and what the baby out to the aji wonu nyina de afiri mu wo so de akokuduro ba be yadwuma na etuo bebrebe egu wonu so ama wo msika sam wo mo ho kyerem ne aho kyere de aba nyina wa ba be ye e de afiri ho ene wa pay tribute to pa de ama ne nyonko Boris Johnson papa ya wono so wode ama no maami lisitroso wone ewura numbi ene etigina ya na wonom ekwa akopre senka wo mbenya ebi ni Rishi Sunak ena fe trori ya obai kukodrufu wakrim wo mienu nyinada so de wonom ahwe abusuafo kase ne wasi fido egusuada ebomo anono ba se fido back to school no ene wo cheche pa tasen baako onsa betumi aka fido de wase wa biebie nkwata ba mu a wobo abatan na wo so esika samatumi akonkan internet no ade no ane cloud internet wa CCTV obetumi abebo bi amawo wifi ene wo pebi a wadwuma mu o suku mu o da mu o ni nyina da ba be yenso de amawo top high womo any love fm any di enhye animu a wono yire ye pa akire na kwabrande ye do text message de be de ne akan 3 minutes abapa ho die nko anwumre wai adofo amudi achi Facebook live no so nyame hira mo papa bre no watia intime nkenkan anwumre no siaka se bonu mu no ye be ne kama de amamo asante ebo Benedict Rankasa ne samufo pani kuku Veronica Jandon so ebebo adwuma tafidie ne che wo chichim kosia so mu Elizabeth Benana ya abo amali bia boga woto ye nkra ne frequent nkrono na fe akoso ye wa akode ye fe je wa na fe ya je wa wonu nyina dan so ka ho bebo adwuma bebo aya say ye ka say MCR nso brother Ake wono so ewo ho Godfrey Emmanuel anwofedua ka akire school fees na wonu nyina da bebo adwuma DJ Rocky nso abetrecha wode nyompa ebegemo ababa bei wo hene ni amakrancha da zo of mami premier ni obapa mesa mene nana kwabra kese ye ko ama DJ Rocky ede nyompa abawa kwam na ye sorry so akoi we awoda pasonko a odofo bi edema ne dofo bi na wose ye frɛ wo nana agema wo ya dwuma ewo custom office Kumase hasei wose enkoma osika ya wo Brokroom Estate F line ifri nana agema ya wo ya dwuma ewo custom office Kumase wose ene happy birthday pa enko emfama osika ya wo Brokroom Estate F line enti ehun sam no ye ko Rocky waye kunkunfa obejemboko e de atum dia. This is Sompa 93.1 FM.